General Secretary Kakasi Student Union KSU Samla Donald V Thawa Ukuntu Juri Kinong Ilam Jok KSU Southwest Kasil District Unit Bakin Long Kisamla Kibakriu Tia Ikisamla Kajabenrio Nak Benta Bante Yakenro Kabaskam Bak Sarkar India Lengba ka UCIL Ken Omla Man Klong Yu Uranium Napo Kain Domesiat Southwest Kasil District Kani Kijingkan Jung Niu Nong Ilam ka KSU Kalong Hadin Bulayo Ban Pentian Smaya Kinong Kit Kambat Thamai Kakasi Student Union Southwest Kasil District Unit Menta Kasi Hadin Baka Election Nak Benta Kasamoy Trekam Jong Usnam Arjar Arsan. Hagani ka election yaki Southly ki post Siam London ba aireng kata ka post President, General Secretary, Vice President but Organizing Secretary. Kini kinong kit kam mathmai ka KSU Southwest Kasil District Unit kilong samla forward man nongram kumu President samla Sempang nonglang kumu Vice President but jet scam nong si kumu General Secretary. Ya ka kam Organizing Secretary lapen kamti ho samla Pul John Wanyang Assistant Secretary samla Sambor lang Sabong Edition Secretary samla Evans Roy nongram Public Secretary samla McDonald Marbanyang Environment and Cultural Secretary samla Cross Board Kharjarin but Office Secretary samla Iverwell Thongni. Da kemensiam dikia, batib beriu tiblay, ikular scam, mansyakri hop, met ban mensiam, ya Kakasi Students Union, bat lengba jongkar, ya kari, bagacet beriu kasi, lengba kicingnya. Bat kijing tenju paro beli sibun lapan lep cing jaga syong jadi sim yo tau sabuk ban yalam jadi berah kata buat lam pasti ya kalama banyada banyakun namta kali bajet beriu idon kam kau kijing long si para barabor ke kisiu hi kamdei keseng jemui gunung sibat Presiden Union General Secretary juga kisiu kimdei besim manrai kay ka isu kadi benlet barabor ya kanu karai kala shim pe ka Central Executive Council but kay ka karai ka Central Executive Council President Union General Secretary ni menurut ki apat pediang adin kata CC ka hapan ra pada hapo ka General Executive Council hakaba hakani ka council idon ki President ki General Secretaries jadi kita nak terekam jom isu porok awi beri menurut balada ka GC garai ko magkataka di garai jom isu President ulang tang spokesman jom isu dari ka isu dari kata Democratic Organization akabaw way dukat ka isu udan ka voice dia lo kata kanong rim bag isu ru ni pelong ikan di election lang mga kata jingjit ang alam kanong long ka jingrai jom way arut simen henry baro idukat iyo panrai gide kita kaseng kabangilane ang tasok snam tolong mopi kita kinong nyalam di district borok away kadang district ke bahaya buat kadang district ke babun bah di jingten ju di ka ba jing sadin ru babun bah bat kumjuru imiti kikam ki bertemu kikam ki besniu buat ke sorkar buat ki belu simat kuan moto simat ditemu ban pelun yang ini dijaga di jungi nyala penyukun yang uranium nadu islam di pemensua adu ini islam di pemerintah bat ingin scam ba kadang jingnya kun kadang yang beteng bat kamde ta kamram ga jung pi punya kun ndre ga don kam ba punya kersiu segi shlong di thau segi happy barit so ba ka jingma ya ka cek ndre ga jungi ga jingma perdo prosna ga ga than jungi ga don hang ni kemut jungi bat ka kamram ga jungi begindam aila begindam ta penro ba ka UCIL kenomla ban klong yung uranium lada ka UCIL ka kwa klong yu tau uranium kamot kahapan klong swa ya gamet kaphat ka jungi ban sei klong snam ki jungi na pomet ki jungi bat dari la banle unta kamot ken sayo berti utau uranium kini ka message ke mga kwa so tolong mo pigin ng elang ibaat ka ay bigibriyo kinom day banti ni fi henry tu ay bigibriyo ki buram ni fi kum kinong elang juga isi ang iskama pinangay pantulon ya ka shaltem ha bar sakri ya kiri gadget interview